Veliki pozdrav sve vas koji ovo gledate. Ja se trenutno nalazim preko puta ostrva Katić blizu Petrovca. Od strane tvrđave Petrovac preko ovoga brda nalazi se šetačka staza u dužini od 3 km koji povezuje Petrovac sa Peradića dolom i hotelom As. Evo ovako, ja vam pošaljem ove kadrove. Ja sam se spuštio ovim stepenicama koji od ove šetačke staze se nalaze koje se nalaze do mora. Vidimo samo horizont. Ostaci pošete nekih neodgovornih ljudi koji su bacili i ostavili smeće na ovim stijenama. Nažalost, ovo je Balkan. Pogledajte te impresivne stijene, sedimentalne, odnosno stijene koje su vulkanskog porijekla. To je bilo to. Pozdravljam vas. Ćao.